Pozdrav, danas ćemo igrati Day of the Zombie. Znači mora se čuješ u što ću postili. Dobro, valjda ne smeta. Idemo, tačno tome smo stali. Idemo na next. Zombie is featured as your flash. Our beating don't have any arms. Ok, mi smo ovaj soldier. Ovo ćemo da uzimamo iz pop machine. Ok, nije to bitno. Evo ga. Konačno da se... šta treba ovdje? Zaključeno. Ovdje nije. Stvore vrata. Razbio je ga. Aj. Pa da. Znala će neko doći. M16. Nemo. Nisam ja od juče. Sam da date. Full health. Block. Ammo. Udri. Ćao bre. Udri ovo. Grenade! Nije ti dosta bilo grenade-a. O, dobro jutro. Nisam ti jeo juče. Udri. A imamo. Full. Kažeš full. Što sam pro. A evo živi. Ajde. Što? Ajde. Crkli bre. Read the first floor. Can you read the first floor? Vidi. Crkni. Utri. Ovo sad što se dere, to su zombiji. Samo da znate. Clear most zombies in floor 1. Ovo sada zombiji, što se čuje u pozadini. Verovali ili ne? Ja mislim da ne bi verovali da su to zombiji. Ko me puca? Gdje me puca? Šta? Fuck, vatra. Oh my god. Neko se nalazi u ovoj sobi, to znam. Pucaj. Nema nikog sada. Vidi izgore nas skroz. All this search the fridge. Ne, ništa. U fridge. Idem ja dole da provjerim da li ima možda neki first kit. Ok. Možda ima neki first kit. Evo ovdje. Reći ću vam ko je ovu dalo pozadini ako ne prestane više da sviram. Reći ću vam sve o njoj. Čak i njoj YouTube kanal. Tamo je svi ishejtujte. Vaš 14 što ste prijavili na kanal. To baš hvala. I vaš 14 ljudi što svakodnevno gledate moje klipove. Uđite na kanal koji ću vam reći ako ne prestane da više svira u pozadini. Ovdje medical, full health, full, što sam pro. Zato je full, ima li koga ovdje? Naravno nema. Ovi će da žive. Ovi će žive 100%. Vidi! Vi ubi budale.
Ubi ih, ovi će ne žive ovdje. Full. Će nešto iza leđa da mi skoče. Oni su bar mrtvi. Aj. Čuje se. I ovaj ammo. I ovaj ammo je full. Pošto ne pištolj. Full disk ammo tube. Lead pipe. Glock. Evo ga. Full, a? Neće biti full. Evo da se čuju. Evo ih! Evo ih. Ubi budalu. Ubija. Će neko se odavde živjeti. Neće. Aj, ubi budalu. Aj. Jel sad full, evo? Nije. Uuuu! Okej. I ti ubiraš odande. Vidite. Uzimam ovaj ammo. I sad ovdje razbacujemo ammo. Okej, ovdje imamo još ammo. Use phone. Gdje pucate, a? Gdje pucaš? To jest, gdje otvaraš? A full health. A vidiš? Gdje full health. Ima ih dosta, vidim ih, ima ih jako dosta. Stvarno su crkli, što je najvažnije. Full. Profesionalac. Šta da kažem? Znao, sad ćeš živjeti. Dvoje. Otkud dvoje, odakle sada? Ovi s leđa, odakle? Pucaj, samo pucaj. Reach the second floor. Uzimo ammo. Vidi, dalje su tu. Dalje su tu. Joj, kako se susreo. Kako si tu? Jel imaju ovdje ammo? Da, Glock ammo. I neće Glock, sad će se ja sa M16. Tu svi je dosta. Dođi! Ubih sve. Propalit se. Da će stvoriti ovaj vrata. Ne želimo da bude otvoreno. Okej, ovdje je autosaving. Čim je autosaving, znači da treba ovdje. Aha. Lock it. Uzet ću pištolj. Glock. Ili ću uzeti pipe. Clear zombies to the second floor, get to the roof. Što vas je? Sve ih ubi. Lako je vama reći clear. Dajte mi ammo pa ću clearat. Neko sigurno sto, na primjer ovaj lik koji sada nije opsto.
Evo ćemo uzeti Glock ammo, što nam treba. 16 ammo. Medical. Treba i medical. Pa zašto sljedeće dolazite? I to nije otkuda. Nije otkuda bukvalno. Nije otkuda. Nije otkuda su naišli. Sad će pola njih ovdje dožive. Vidi, patili što ih je. You have full health. Full health, a? Okej, ovo je full. Super onda. Ne ljutim se. Što bi se ljutio što je full. Hoću da zatvorim vratom. Da misteriozno ne dođu. Svuda treba zatvarati vrat. Ovdje ne mora se zatvara, pošto treba. Aha, full. Da ću tebi full. A gdje mi je možda onaj... Evo ga Glock. Nije full, jeste full. Sinalac čisto, kažem. Odakle dolazite, to je fora. Vidjeli, nije otkuda stvorili. Onda sam vidio ammo. Gdje sam još vidio. To moram pokupiti. Evo ga. Glock ammo. Sam mi nije full, a? Sam mi nije full. Sad će opet nije otkuda. Da dođu, dokle ti. Close door. Get to the roof. Pa ako je tebi reći get to the roof. I šta ih je? Vidi. Pucaj. Uz glavu. Pick up. Glock ammo. Aha, full. Jel full? Sad neće biti full. Pick up ammo. Naravno ću pikam. Vitio, a. Zdravo. Mi se postati u ležeće povrće. Da napadaš, a? To si mislio. Vidi. Eto, on ti priča, gleda, razbiju. Pa ovdje bi negdje trebao... Gdje bi trebao roof da bude. Gdje bi trebao roof da bude. Full disassemble tube. Roof. Gdje bi trebao roof da bude. Open door. Aha. Možda je ovo roof. Jest. Did the chopper crash? Find any survivors. Rokaj! Malo ćemo sa Glockom da se zezamo. Evo ga. Glock. Find any survivors. Pa da, ovako je reći find any survivors. Da nađemo sve preostale. Znači imat ćemo ovdje i prijatelja. Ok, moramo da uzmemo ammo. Obavezno, a nije to, to je ovdje. Da.
Ovdje imam još jedan Glock ammo. I imamo ovo je. Aj sad. Dođite sad. Oni su misteriozno nestali. Nisam dali džabe dali ovo je. Mislio si sam ja juče. Misliš da sam ja juče, Odakle? Odakle su liko? Sad će neko s leđem mi dođe, 100%. 100% garantujem ti. Će neko s leđa. Beži odavde. Beži odavde, okej. Aha, vidim vas. Vidim vas, bre. Šta je? Šta je koro sad iz rokom, Nešta? Bacit ću sad ovdje jednu granatu. I džabe se mi bacio. Evo je zadnja. Sad. Bum. To je to. Ovaj ću rešim ovako. Ovako ću ih rešim. Ovako. Vidimo se. Dolazite s te strane, Tako. Vidite kako se rešava to sa pipe. Ima li koga? Zdravo. Sve vas treba izrokati. Uzmemo sav ammo koji bi mogli da uzmemo. Ovi gidnu odlekle. I znam moram da bežim. Kaže nađi sve preostale. Da mogu ja ovdje da sprovlaču. A gdje na primjer ja da ih nađem? Fight any survivors. Kako je tebi to reći? Vidiš kako je teško naći. Vidiš trči. Sad ću ti trčati kod te okasem. Evo ga, koračno. Da vidimo trailer. Okej. Jel' ovo ladno zombi pored njega? Ovaj ništa ne radi. I ljudi, to je bilo to. Što se tiče gameplaya. To je to.